पाउजे यंफम मरोब पाउ खरा अपडेट तौजरी कोविड-19 सु थेंगसी ममलसु हेंगत हल्लोइसे इबिरकब माइबम सोमेन सिंह स्टेट असिद बन्नबदी ब्लॉकेट हेक तौखिबदा कारबार वाला सिंगना मसिगी खुदोंग चाबा लौदुना नोमदा चंगदब यात्रब पोलम सिंगी ममल हानदगी हेना हेंगतबगी चनबी अमा लेरकले चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंगना लुचिंग गवर्नमेंट असि लाकपदगी बन अमदे इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौबगी चांग ममांग येंगनबदा फना फजना हंतरे हाइबे याय बन ब्लॉकेट न ख्वाइदगी कानब पीबसी ब्लैक कार्बर तौबसिंगदनी हाइबे याय अदुबो मसिगी चैथेंगना प्रजादा फंगे मसिबो कानानसु पामनदे हाइजरबसु पंदम अमा फंगनब होनबदा सिंगमदी तमद ख्वाइदगी लाइब खुलाई वने सिनारगले बन्नबदे ब्लॉकेट की चांग हंतरक्तुना सोर ओंदोरकप तंजा असिदा कोविड-19 की चैथेंग मियामदा अमुक पेरे लाइरबगी अवाब लोइब नाइते हाइबदु थोक्लारे ममांग चैदा लैना असगी फर्स्ट वेव जौरखिबदा स्टेट असिदा लैरब मियाम सिंह खम थेंगना वाखे मियाम नमदी लेगाकना पोचेगी ममल हेंगतनब कन्ना लाउजरबसु नोमगी संगदब यात्रब पोलम सिंगती अदुमक हानगी ममलदगी हेंगतखे हंदक चाही के कोविड-19 के सेकेंड वेव लाकपदा हिरम खरादा अथिंग थमलकपदा कारबार कोलासिंगना पोचेगी ममल हेंगतनब गाइदुना लैबगम उनरे मसिब थोक्तनबगिदमक महिरोइ सिंग लुप क्याना ड्राइव चथरिबासी थागनिगाइने पोचेगी ममल हेंगलकप अमदि एजुकेशन अनि असि अदुकी मतिक मरी लैने चखाव हांगलब महिरोइ अमतना लाइक लाइसुदा पुनिंग चंगबाहुनदे मसिमगनो ओइब ताइ नहा ओइरिब मखोइना मियामगिदमक मतम क्या काइथोक्तुना पोचेगी ममल कंट्रोल तौनरब होनबदा सरुक यारकलिबसे पोचेगी ममल हेंगतप थिंगबदा मियोइ खरखक्तदा इंथोकपगी महुत्ता मिसम मियाम अइखोइ पुनमंगना थौदांग लोमिनगदबने लैंगांगदा लेबलकप ममलसिंग अदु जोलिपा पोचिंग अदुगा चानरिब्रा हाइबदु अइखोइना लैब मतमदा निंथिना चेक तौगदबने करिगुंबा दरकार लेरबदी केस मेमो पिनबा हाइबसु याय लेबाक मियाम अइखोइना मखोइना तौबदा यारिबा मखै अदुम वाखिने लैंगांगनसु हारिबा नियमसिंग इंदबा लेपखिबा ममलदगी हेना जोलंबा दुकानसिंग खुदक्ते एक्शन लौगतगदबने यादे हाइबा खंगलबा मतमददा पुनमक्सी हंथरकनी खल्ले इरमदा मसिदा लेबिरिबा कारबार वालासिंगनसु असिगुंबा वारबा मतम असिदा हेक हेक खुदोंग चाबा लौनबा होनबसि तोपियो मखोइगी मांगलोइदबा लैरिबसिंगदसु मांगदनबा मोंगदा पोतचे योनबियो अमुक्ता पुलप पुलप हेक्ता तोंगदन इसागेदा खंदुरा पुनमक्ता अवाबा पीरगे हाबिगे वखलोन थादोपियो नागमना ओइजबा थीदुना छेंजाव पाइनबा होनबदा नकल अमदा मियोलिसिंग क्यादि सखुमै मुतकदौरिबनी खनबियो हिंगमिनरिबा मियोइबा अइखोइदि कथोपगी सरुक खरासु यौमिनबा ताइ पोचेगी ममल हेंगलकपा खुदिंगी ख्वाइदगी हेना चैथेंग फंगलिबसी नोमगी चरा तालगा चाजरिबा मियोइसिंगदने कोविड-19 थिंगनबा होनबदा पोचेगी ममल कंट्रोल तौनबा होनबा अनि असि अदुकी मतिक मरी लैनै ममलना खंगेन हेंगतकिदुना लैब ngamdraba mahak aduna chakhawgi landa कोविड-19 की अकीबा फावबा हौनदे कोविड सु थिंगसी लोइना पोचेगी ममल सु हेंगत हंदनबा होनसे हिरमसिदा स्टेट असि लेगा की मरी लैनबा अथॉरिटी सिंगना आकपा मियंग चंगहनंगे मियामना खांगबा ngamdabadagi खोलाव लरकपा ngairoi माखा तारकपा अतोप पाउ अमदना नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबबु खुलाई ओइना सिनबिगनो माखा तारकलबदी लोगे मतेंग लौरगने लमदम असिदा नुक्तिगी फोंगलिबा पाउसे अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खुदांगदा हंजन हंजन इकाई बपीबा नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा सोगनबा अमदे राजनीति की खुदोंगचाबा फंगदबगी वखलोंदा मी अबगी इज्जतपौ करिसु लेतना खुलाई ओइना सिननबा होनबा असि खुदक्ता लेपियो थवंग असि माखातना चथरकलबदी लोगी ओइबा मतेंग लौरगने आइना इम्फाल ईस्ट की नहारूब अवांग लेकै मखा फतकी मियामना तोंगा छंदोक्तुना इज्जत मांगले हाइबी मोतुम बाबिना ना पाउमिसिंग उनबदा फोंदोखरे इम्फाल की मणिपुर प्रेस क्लब ता ngasi पांगथोकिबा पाउगी मिफमदा केट्रिगाव एसीदा मिरेप ओइननबा थोरकलेबा सोशल वर्कर शेख नुरुल हसन नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मंगन बिरे आइबा तोंगादा विक्टिम ओइरबी अबदी मसागी सहीसु यामना दौरिबी नुपी असिना मखातना फोंदोखिबदा नहारूब यूथ मोरल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी ओइबा अरिबम अरुण शर्मा मीडिया फोंदोरक्लिबा वफम सिंगसी युमफम याउदबा अमदी ओइदबादबा वफमने मिरेप ओइगदोरिबा मियोइ अदुना नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मखनखिबा लेते हिरमसिगा मरी लेनना लमदमसिगी क्लब एसोसिएशन अमदी मैरा पाइबि लुप अमददा वकटखिबसु लेते थासिगी तरामथोइदा आइबु क्लब ता अहिबा सोरोल पिरक्तुना कौबिरखे हारिबा मिफम अदुदा आइगी मिंग सिनदुना सीएसआई बा अमदी इकाई खुमनबा सोकपा याबा वफम क्या ngangnakhe मधुरसु कयार खंदा आइगी मिंग सिनदुना आइबु इज्जत सोखनबा सिनगनु आइबा वफम क्या मियामदा फोंदोक चखिबने मांगना हाई मियामदा लाना संदोकलिबा तोंगा असि खुदक्ता लेपत्रबदी राजनीति की खुदोंग चाबा लौनबा होनरिबसिंग नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबबु कैसु लेतना खल्लेबा अमदी तोंगान तोंगानबा प्रेशर किया पिरक्लिबा मियोइसिंग कना कनानु आइबदो मियामदा खंगलकने आइयमदि अइखोइगी इमुंग मनुंगबो मतु सोली आइबगी मतागुम खुलाई ओइना सिनगे खनबिगनो थौदोगसी अतोप कुकन पंगलबा इमुंगदो ओरमलबदी करी थोकनी खंदबियो मरमसिना असिगुंबा अरानबा वफम असि खुदक्तगी लेपकदबने करिगुंबा मखाताना संदोरकलबदी लोगी ओइबा मतेंग लौदुना
ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯃꯤ ꯍꯣꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛ ꯈꯪꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ꯫ AMMSO ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯝꯅꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯆꯥꯛꯍꯦꯟ ꯊꯥ ꯔꯝꯖꯥꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯁꯂꯨꯞ ꯁꯂꯨꯞ ꯍꯣꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛ ꯈꯪꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ AMMSO ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯕꯨ ꯑꯗꯝꯅꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞꯄꯨ ꯀꯤꯍꯜ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯁꯥꯍꯅꯤꯌꯥꯅ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤꯅ ꯄꯦꯠꯅꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇꯋꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯅꯅꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯀꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤ AMMSOꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯔꯣꯍꯤꯡꯒ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯆꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ CM ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯄꯣꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ SOP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ SP ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅ ꯅꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ CMO꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ SP ꯖꯣꯒꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯥꯎꯕꯤꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯐꯦꯁ ꯃꯥस्क ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯐꯥꯏꯟ ꯂꯧꯔꯕꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ कन्विक्सिंग फारूरगा कोविड-19 पॉजिटिव ओरमबदगी पुलिस पार्सनसिंग अवाब ताखिबा यावख्रे। SOP अमसुंग लेगाकी ऑर्डर नाक्तरे हाइदुना पुलिसना एक्शन लौबसु अचुब प्रॉब्लम अमने। अदुना मियामना वखल तामिनसी अमसुंग मतमतमगी लेगाकी जाथांग पिननबा अपील तौरगले। चीफ मेडिकल ऑफिसर इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एल इंदराना हाई हौजिक स्टेट काला एकेडमी टेस्टिंग हौरे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जथरी सिम्टोमेटिक पेशेंट सिंह जेनिम्स एडमिशन तौरे। एसिम्टोमेटिक पेशेंट पुन्ना बाल भवन अमसुंग नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अनिदा अधुबा मतमदा लैननबगी सेम साबत लोइसलकले। लागलिबा मेगी सेचत अमदगी सही तारागनिपन अमदि मथकी ओइबा मियोइसिंग वैक्सीनेशन तौरगने। नागाल अमरोमदना CM सेक्रेटेरिएट चंबगी कांगलोन वैक्सीन कापलबा अमदि नेगेटिव ओइरबा मियोइ खक्तना चीफ मिनिस्टर उनबगी अयाबा पीगदौरे। विजिटर सिंह चीफ मिनिस्टर उनगे हारबदी हानना सेक्रेटरी दगी अपॉइंटमेंट लौगदबनी लोइना मसामक वैक्सीनेशन तौबा मियोइ ओइगदबनी अमदे CM उनबर लापदा पुंग 62 गी मनुंगदा कोविड टेस्ट तौबदगी नेगेटिव रिजल्ट पुदन लाकदबनी आइरे। ngasi चीफ मिनिस्टर मणिपुर की सेक्रेटरी निंगथौजम जियोफ्रीना सही तौदुना थादोरकपा चेरोल अमना आइ। स्टेट असिदा कोविड-19 के पॉजिटिव केस नोंगनोंगमगी हेंगलकपना मरम ओइरगा चीफ मिनिस्टर की ऑफिस फजना चलाइनबगीदमक सेक्शन थौरंग लौखटपु ओइना CM उननबगीदमक सेक्रेटरी दगी हानना आयाप लौब मथौ ताइ। मखा तरकबा अतोप पाउ अमदसु लैसाबिनी हाइदुना थबकता चिल्हाउ थीबगी मतम ओइद्रे। हौजिकी मतमदा सेल थोक्तना लेमना लैथोकपा याद्रे। सेल तानबदा नुपीगी थबकनी नुपागी थबकनी लैसाबिनी हाइदुना चिल्हाउ थीदुना लैगदौबगी सरुक मियामगी सेबासु तौबा इसागी सेंथोक लंबिसु ओइबा हाइबा वखललोंदा थबक खरादी तौबा ताबने। इम्फालगी विजय गोविंदा परिंग लेबा ओइल पंप थाव हनबगी थबक तौरिबा तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मनुंग चन्ना लेबा न्यू मगुलोंगदगी थुआन चुंगलियो सही 13 थाव हनब चंगलुबा पाउसी असि थेंगनरकेबने। तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट सही 13 खक्तंग हारिबा नपी मचा असिना थाव हनबगी थबक तौरंबा अदुदा पाउसी असिना सिनफम असे मदो करमदा तौरखिबनो हंगलुबदा थुआन चुंगलियुना माकी मपागी ममिंग नमकाउबी कवि ममागी ममिंगना दिल्लिन लियु कवि मचिन मनाउ मापन्ने माकना मंगासुबने। ममा मपा गवर्नमेंट की थबक तौदे अपंग अपंग थबक सुरगा इमुंग पुरंबने। मतम खरागी ममांगदगी ममादी मसित मसित नाबदगी थबक सुबा ngamdre। इसिनि नाउगा यामबने कोविड-19 की लाइचत नमरम ओइरगा थबक सुफम नोंफमगा लैत्रिङै असिदा
Hariba oil pump asigi nupi masa khara laugani habigi pau phangbadagi handaki April tha asigi chait mangadagi tawba haugebane. Oil pump asida nupi masa ahum thabak tahuri makhatana haikibada laifam jafam su piraga thagi talab lupa lising tarukni haire. Sel thokadaba thabak amatang thirakpada thabak asi phangbane. Laisabi masa urbasu thabak asi tawbada karisu ainadaba amadi ikaiba phaude. Tauriba thabak asi miyam ki sebani khalli adumapu haujik tauriba thabak asi punchi supa tawba yabadi nate. Sarkar ki thabak makti natabana hayeng jum palaga tawba nungairoi aduna atai atopa sinbhamsu thidanu khonaba yabadi honagane. Haujik laisat asina maram orga larik tambadi chatre laisabi masa oibene migi mamangda igai nungsi yanana sauningbasu phauba yaudaba nate. Aduba miyam ki seba tawbani khanduk kauthoge. Mipal tangdana isana khona jaduna isake senthok lammi lehna nabu khonaba asi nupi oiro nupa oiro khwaidaki magul leiba thabakni aina phangdorage. Makha tarakba atopa pau amadasu MS na dukan singda drive za thakre. Miyam da napat namthak tawbani haiba godown ani solon singre. COVID-19 ke second wave asina baram oiduna dukandar singna potchai ki mamal khena joliba asigi mayokta MSF na bakha tanagasi drive za thagi bagaloinana. Miyam da namthak tawbani haiba achoba dukan ani solon singre. Dukan singa dudi Nilkuthi da leiba Papu Machi Godown amadi Thangal Bazar da leiba Nilsan Mahaprasad Wholesale dukan ne. Driver sigi matang da MSF na pamising da hai. COVID ke ani suba phase oirkli pipim asina miyam da hakar launar gi marak asida karbar toriba miyosina nongpada changdaba yadraba polam sing makhoina yoningba mamalda makhoina thaningba mamalda arepa leitana ising jaugum hengalakpana maram oiduna potchei tangpagi thodok kya thokre. Mangrai remasi gi matang da tha asi kulhumdoi da lengaki oiba price list ama thopinaba CM da memorandum bisin kheba laikre. Madugi pakhumaina legakna price list thokhiba leire masigi makha sa tharakpa oina ngasi Federation asina dukan sing amadi godown sing check torubada Nilkuthi da leiba Papu Machi Godown asida lengaki oiba chapchapa price list thelomkhide. Loina na godown asi angbagi abasu leramde godown asida leiriba pochai sing karamda miyam da jolibanu abasu khangandana Black Carber ki mong da jolamba thengna rakhe. Godown asi hana MSF na thamkiba chana kanglon thugai bedana tana. MSF da singdrakpi ki solon sin ke bane. Makha tarakpo ina MSF na Thangal Bazar da leiba wholesale dukan amadi atai dukan singda chathagiba drive da Niljan Mahaprasad Wholesale asisu matam ka chana daba price list thetpaga loidana jamna mong baril tadaba mong da potchei jolamba thengna rakhe. Hariba dukan asisu lebak miyam ki mayok da leibani khalaga ngasi solon sin kibani haina makna makatana phangdokhe. Nagalamarom dasu UNICEF na COVID test taunanaba RT-PCR sermesin ani CM da khodol tawrakle. United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF na Manipur ki Minister N Biren da COVID test tawbada sinagadaba RT-PCR sermesin ani ngasi khodol tawrakle haire. Hariba RT-PCR sermesin ani asi porompat lairiba Jenims Hospital amadi lambel patat leiriba Rims Hospital da thamduna COVID test tawbaki thabak chathagani aire. Hirambasigi matak da National Health Mission ki director wariba Dr. Semjaiga Pauji asigi wari chanabada phongdor khebade piragliba RT-PCR machine aniba ngasi Jenims amsung Rims Hospital da thamgre. Aduba machine ani asi pangkatbagi thabak tawgadaba engineer adu hauji Kolkata da leire. Mana Manipur da lakpa tarabadi COVID-19 negative ni aibagi certificate pairaka sanglakadaba maramna Kolkata da hauji COVID test tawbaki thabak chathare. Laibak phaduna negative oiba tarabadi athoba matamda Manipur da thongladuna machine animak pankatuna khongjil jangna COVID test tawbaki thabak chathaba auragani aina phangdokhe. Lainga ki SOP thogoidaba police uraga marks uppa udragana uptaba kadardagi thabak tawbi kadargi thabak tawbigano police. Status da nongmagi COVID-19 ke positive oiba amati laisat asigi mi sibagi chang hengalakliba asigi yanglaga Home Department lokalakpa section thoraki saruka moina ngasi su Porompat Police Station ki OC M Binod Kumar na lusingba team amana Porompat ayang pali lambi crossing the marks uptana lakpasing da drive sa thakre. Driver da marks uptana miyam tinba mafam da thorak pam yoising deden tawduna tiyar ka kanke loina na miyoising aduda marks su yan thokhe. Driver du gamari lena police station asigi OC M Binod Kumar na hai COVID-19 laisat ki ani suba wave asi miyam na tarai na lobi gano miyam tinba barakta COVID-19 ki protocol sing thugai amade marks uptana thorakpa asina isa khakta awafam da tahan batana tana mioi kya ki panchi bu su khudong thian na bagi maram amu hele police uraga marks uppa police laitraga da marks uptaba kadar ki thabak tawbi gano isa na minam bigano laisat asi bu laksin ji arabade front line da lairiba police khakta da indok pa yaroi ai khoi masel wakhal tamina ba mathau tai makha tarakpa atopa pau amadasu
Kaubru laifamda laisang chananabagi urep yung tambagi junglamba pahit sakangdaba singna thodiaktuna mafam maram kangalamdre asiguma thabak matungda tawbigano mahausa kanbalo haukiba sahi ki December thada Kaubru laifamda laisang chananaba urep yung tamkibagi mafamda jungba inauguration flat masa kangdaba meoi kharana lathoklamlaga mafam marang khangdana lehenlamba haibasi laibak thibani aina mahausa kanbalo President Dodo Luangna phungdokre haukiba sahida Manipur gi ningthauna Kaubru da sangagadaba laisang amba urep yung tamkraba matungda chananabagi soil testing taunadaba changlubada hairibu urep yung tamkiba mafam aduda inauguration plate leramdaba asigi mari lenana Dodo Luangna December amada Manipur ningthau laisemba sana jawbana Kaubru da chatpagi khudong chaba laitabana video conferencing gi khudangda urep yung tamlaba matung December angom ningthogi masanukpa laktuna mafam asida urep yung amuk hana tawkebane laibak thibadi mafam asida laisang chanaba soil testing taunaba lakpada haripa mafam asida mafam maram khangdana tamlamba haibasi laibak thibane asiguma thawdogasi amuk hana tawdanaba amadi Kaubru gi chingchangsingchu leptana mai thaba asisu lepa phai aike makhatarakba pau amadasu India da mioi lak ahumga lising humpu ena positive oire mioi lising ahum chani marfudra hum daina laikhidre laibak asiga oina haukiba pung kunmari asida khwaidik yampu oina mioi lak ahum lising humpu chamapan humpu COVID-19 positive oire mioi lising ahum chani marfudra hum daina laichat asida gi laikana bangamdana laikhidre aina Union Health Ministry gi report aman aire report asigi matungina haukiba pung kunmari asida mioi lakani lising umpuga mathoi chama ko umpuga ni toine discharge tawkhre aire hauji phawada laichat asina mioi lakani ga lising ama chama ko marfuga taret laikhidre mioi koti ama lak nifuga nipal lising taraga taret chom humbodra mathoi da recover taw bangam khre aire laibaga sigoina apunba confirm case kodi ama lak humdra ga mapal lising marfudra taret chari umpuga taret chuba loinana hauji active case lak kun mapan lising humbodra ni pon chatre sukna mapal leire laibaga sigoina hauji phawada mioi koti taraga mari lak taraga nipal lising kun ga taret chom humpuga taret na covid vaccine kap thokre aire amromda Manipur da ngasi sumyam tenba mafam da uplam da basing marks uplam da basing police na phagalaba matung magistrate ki mamang da putoktuna file thelaba matung thadokre aire Imphal police station da marks uplam da bamioi kuni thoi phagalaba matung fine thian duna thadokibani aire nagalamorom da su Manipur da ngasi nongna mioi chani yakhai ga mapan COVID-19 positive oiba thengna duna laisada sidagi mioi ani na laikhidre atopa makha tarakba pau amada su Delhi police na oxygen cylinder black marketing tawba ani phare Leibak asiga oina hojik oxygen phangdaba amadi shortage oibagi awaba kaya mayuk naringai cherak asida hural lanada oxygen cylinder naronda carbon tawduna black market tawba mioi ane Delhi police na phare makoi ni makhata ba wang paunggi damak numit tarnagi police rimal lokre thajaba yaba mafam dagi phangba pau amana police na thibomba gi thabak chathabada aiba black marketer ani asi phagat kibane makoi na hural lonada jolamba oxygen cylinder kaya amasu phangle aire haukiban mit kyani ama makoina oxygen cylinder asi hural lanada black marketing tawrakibani haibasu khangbangamle aire aroibeda content sing asi kamaru iba pawkhar asi pawdam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri popuna pathaga jari channel asina tomda kanarabadi subscribe tawbi driverson subscribe tawbi rumoloina like and share tawbasu kawi gun punamakpo amakana thagajari